Nā, ko Shontaine Hape, te Māori kotahi o roto i te kapa o Ingarangi. Hei tāna ahakoa nōna tēnei whenua tā ngai e takoto nei, ko tahi tonu te whāinga, ara kia tū kaha ia mō tōna whenua whāngai, ara mō Ingarangi. Ko ngā kara o Ingarangi kei te mau pūmau ki a Shontaine Hape, ahakoa kua tau mai ia ki tōna whenua tipu. No, it's pretty cool being back home. You know, it's special. It's it's a World Cup in New Zealand. It's something that I always dreamed of. Obviously, when I switched codes in England, so now it's a dream come true, really. He rongo waiata e hoki mahara nei a Shontaine ki te wā I mau ia I te poraka kiwi ki tōna uma. It just reminds me of back in the days. You know, I grew up. Obviously, I'm born in New Zealand, so sang it many times, also playing rugby league for the Kiwis. I tākaro tuatahi ia mō Ingarangi I tērā tau ki te kapa Barbarians. I tēnei tau ko ia te tino toki Māori kua whai tūranga ki te kapa mo te pakanga ipu o te ao. You know, it's a lot different now that I'm based in England and that's where my family are living and I've been there for 10 years almost. Nō reira kua tau ngā tua o te tau 2003 ki wainga I a Ngaitahu, kua rete anō hoki mo tō rātou tukinga tuatahi ki a Argentina, a te rāhoroi. High expectations because previous World Cups, they were winners in 03, losing finalists in 07, so huge expectations. It's just awesome to be a part of, so I'm looking forward to it really. Ki te whiwhia I te karanga ki te tākaro, ko tāna ka whakapau kaha ia mo tōna kāinga rua, ahakoa, te aha. Irina Smith, Te Karere.